ubukene wicisha bugufa ugeze hose ukarangwa n'ikinyabupfura ibarize ibarize bibarize bibarize ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga ntibinasuzuguza ubigize bibarize bibananiza iki ukunda abantu utavanguye amoko nta nyungu nimubikoreye ubaha abantu ndetse ntabusumba abakuganya ukabunganira bibarize bibarize ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga ntibinasuzuguza ubigize bibarize bibananiza iki Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe murabyibonera iyi foto icyo ishatse kuvuga maze iminsi abo duhurira kenshi kuri Facebook babona ko nakurikiye cyane amakuru yo muri Congo cyane cyane ayo muri Nord Kivu na Sud Kivu dayeri muri Goma, Bukavu, Uvira, Ituri, Masisi n'ahandi hose muri utwo duce ibintu birakaze no muri Congo birashoboka nk'uko duhora tubibabwira ko no mu Rwanda bishoboka byantunguye ukuntu maze iminsi nshishikariza abanyarwanda kwikorera revolution abakongomani bamaze iminsi bari kuvuga muri iki cyumweru ngo uburenganzira buraharanirwa nutaruharanira ntuzakomeze kuvuga ngo leta nibuduhe ngo abapolitisiye nibabaduhe ubwawe nudahaguruka ngo ubuharanire umenye ko ntacyo uzigereraho nibyo rero abanyakongo bakoze bo muri Nord Kivu ibitambo byahabonetse byinshi ku mpande zombi ariko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo bikize ikibi bariya abakongomani bamenye ubwenge babonye aho ikibazo kiri abanyarwanda twirirwa twamagana Kagame hanyuma abari mu mahanga ngo abari mu Rwanda bategerejeho umukiro bakirirwa bavuga barega muri kuri Nations Unies kandi ariyo yashyizeho Kagame ni ukuvuga ngo uwo barega niwe baregera noneho abakongomani bo babyikemuriye niba bashaka amahoro bahagurutse barayishakira bo ubwabo ntabwo bagiye gutabaza b'abazungu bamaze imyaka 20 babica babafata ku ngufu ababyeyi babicira abana abasore barashize hari umuvandimwe dukunda kuganira akambwira ati nimba hari abantu bashavuriye muri izi ntambara zo kuri iyi si ni abagore ni ababyeyi ugatwita umwana amezi 9 ukamukorera sowe zose agakura yamara gukura agiye gukorera igihugu n'ubuzima bwe n'umuryango we bakamwica murumva icyo kintu atari ukuruhira ubusa ababyeyi bose gibaye bamenyaga icyo kintu bakagitekerezaho bari bagombye guhaguruka ababyeyi bigomeye umunsi biriwe bambaye imyenda y'umukara bafata amapankarite y'umweru baragenda bakora marishe mu mutuzo bari kuririmba bari kurira bari gusenga baragenda bicara kuri biro ya MONUSCO ariko ikintu gitangaje cyane giteye n'ubwoba ni ukubera ko MONUSCO idashaka kuva muri Congo wabyibaza hari umukongomani wabivuze mu Giswahili namubashyirira hano nuko yabivuze mu Giswahili ari kuvuga ataba abantu ko tutabashaka umuntu aravuga ngo aje kugufasha ku ngufu akakugaburira akagutamika akakubwira ngo mira kandi uhaze utabishaka nibagende
njye ndibo nagenda nkareba ukuntu abakongomani bari bubyitwaremo, wenda bakazabahamagara babonye ko batakibishoboye, hanyuma bakabona kugaruka kubica. Abakongomani bari mu banyafurika bize, harimo abize rwose. Muri Kongo n'umuturage n'umukecuru avuga igifaransa. Muri Kongo ababyeyi bariyoruganiza bakemera bagatanga ibishyimbo bakabihereza mwarimu, ariko bakiga. Do minimumu byibura ya primaire umukongomani wese arayifite. Abenshi rero noneho biga segonderi ndetse bakiga no muri universite, ku buryo abasore b'abakongomani baba bazi kwitekera kubera ko bajya kuri universite bakirwariza bakitekera. Rero gufata igihugu kimeze gityo gifite abantu bashobora kugira ibyo bikorera, barangiza bakabica bakabamaraho, ni ibintu by'urukozasoni. Ku wa mbere no ku wa kabiri niho birukanye aba MONUSCO i Goma. Isa n'ijijisha, barambuka bajya ku Gisenyi, abandi bafata indege nyine bajya mu Rwanda. Uyu munsi turi ku wa kane, ejo ku wa gatatu twagiye tubona izindi ndege ziramanutse zuzuyemo, noneho zitanditseho ONU, zitanditseho MONUSCO, zanditseho Ethiopian Airline, noneho hagasohokamo abasirikare benshi. Haguye indege rwose nyinshi cyane. Abashoboye kunkurikira kuri Facebook naho nabaga ndimo kubibahereza. Rero biratangaje ukuntu abantu bakomeza guhatana ngo bagume ku butaka butari ubwabo na ba nyirabwo batabashaka. Ni ikigaragaza ko nta nyungu y'abanyagihugu bafite bari gushaka, ahubwo ko ari inyungu zabo bwite, kandi izo nyungu zabo bwite ziramutse zitabonetse bapfa. Iki rero ni ikiri kugaragariza Abanyafurika, tubona ukuntu dufite puissance, tubona ukuntu dukomeye, tubona ukuntu Imana yaduhezagije ikaduha ibihugu byera, ibihugu byiza, izuba umwaka wose, aho uhinga icyo ari cyo cyose kikera kikazamuka, maze abantu barangiza bakicwa n'inzara. Cyakoze ibi ngibi byo ntabwo bireba cyane cyane Abanyarwanda, kuko mu Rwanda ho hari uturere rwose tutera namba ndabizi, nk'iwacu muri komine Gatonde. Noneho ubu ngubu izuba ryateye byarakomeye, aho bisha abantu, bisha abagabo cyane cyane, abandi bakabashimuta. Uriya ababyeyi nyine ni ukwirirwa bakora uko bashoboye bonyine. Kera hariho n'abagiraga inka byibura amase akaba yafumbira, ariko ubu ngubu FPR yakoze uko ishoboye ngo ibakeneshe. Ubwo rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, murabona ko muri Kongo bishoboka, namwe mu Rwanda birashoboka. Maze iminsi mwongere musubiramo ibiganiro nanyujijeho n'uyu munsi kuri iyi radio televiziyo Ubumwe. N'uyu munsi ndongera mbemerere ko tugitegura ibindi bizakurikiraho. Twari tugeze mu kuva mu bwoba. Mwabibonye ko abakongomani bavuye mu bwoba, bakiyumvisha ko nta wundi uzaharanira uburenganzira bwabo uretse bo bonyine. Wa muperezida bafite w'umukongomani, ubundi baravugaga ngo impamvu badatera imbere ngo ni ukubera ko babahaye umuperezida w'umunyarwanda Kabila Rufisi. None uyu munsi bafite umwenegihugu wabo Tshisekedi Chilombo. Ariko uriya mugabo rwose nanjye byageze aho mbere nararwanyaga uburyo ayoboye hariya, ariko maze kubona ko atari we, nta kundi yabigenza kereka nyine yiyemeje gupfa nk'uko Kabila Ruperi bamwishe. Nawe abikoze gutya akavuga ati ngiye gupfa, ariko se uzajyaho mu kumusimbura ntago ari abazungu n'ubundi bazamushyiraho. Rero niba koko ari guzizima agafasha abaturage ku bundi buryo, byaba ari byiza. Ariko ikigaragara mu kanya hari hamaze gusohoka itangazo rya Ministre wa Communication uvugira Kongo, arimo kuvugana n'undi mu ministre n'ushinzwe
ibikorwa reka mbirebe neza. Dialogue entre Congolais. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, arimo kuganira, bari gutanga ikiganiro mu kanya rwose so jeudi, baratanga ikiganiro mu kanya so jeudi à 19h15. Aba barishobora baze kugikurikira, ni kuri radio Okapi. Araba ari kumwe na Kassim Diagne, représentant spécial et adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la protection et les opérations au sein de MONUSCO. Ubwo baratanga nyine ikiganiro bagire icyo bavuga ku biri gukorwa, ariko ikintu nemeye ndimo kwemeza nuko abakongomani bari kubyikorera rwose, bavuye hasi, nabo gushimirwa. Ariko noneho barimo kuvuga bati ni akaga igoma plus particulièrement ngo amoko yose y'abakongomani bavuze bati muze dushyire hamwe dukureho aba bantu baje kuduhohotera, batwishe imyaka n'imyaka. Ariko ngo ikintu kiri kubatangaza, ndamushyiraho abyivugire uyu mugabo, ni ukubera ko bari kubona ko nta babatutsi barekarama ngo bashaka ngo kugabana ubutegetsi bo muri M23, baje bari kuvuga ko bari gushaka kugabana ubutegetsi n'abandi bakongomani. Nta n'umwe bari kuvuga ko abakongomani ubwabo nibo bari kubyivugira, ngo nta mututsi n'umwe uri kuza kubafasha. Aho se si kubera ko wenda abatutsi bafite ubwoba bwo kujya kwifatanya nabo ku buryo bababona bakaba babagirira nabi, cyangwa se baba bashyigikiye ko M23 koko itera hanyuma hakaba balkanisation? Reka mubyiyumvire, aravuga mu Giswahili ariko no mu Faransa. C'est Michel Bouami. Leo tuko le 27 juillet 2022. Kitu inatushangaza ni kuona mtu anakuya anasema atakusaidia kwa kinguvu. La MONUSCO, je parle bien de la MONUSCO. Ulishakaona mtu anakazana aseme mpaka kusaidia kwa kinguvu. C'est qu'il y a vraiment un problème derrière. Unasema sitaki unisaidie, lakini anasema mpaka nikusaidie tu kwa nguvu. Kwa shali na nguvu ndakusaidia tu. Arimo kuvuga ati bintu biri kubatangaza cyane, nibyo nari maze kuvuga mu kanya, ni ukubera ko MONUSCO iri kuza ikavuga ngo bagomba kubafasha gukuraho ngo izo ngabo ngo ziterabwoba ngo ziba muri Kongo ku ngufu. Ngo ikintu kiri kubatangaza ngo abo bantu bari kuza kubabwira ngo nibaze babafashe ku ngufu, ibyo ni ibiki, bihishe iki? Reka akomeze atubwire. Mulishakaona mtu wa vile? Tout simplement ni kusema ule mtu haiko kukusaidia, lakini ni kukudetruire. Ni kukudetruire. Mtu wewe sema sio msaidie kwa kingu, mtu anakatala usinisaidie. Wewe sasa sema ndakusaidia tu, pende usipopenda ndakusaidia tu. Pale sasa kwa ni problem nyingine. Ndio kitu yetu tunaona hivi na huyu MONUSCO. Ndio kitu ya kwanza hivi. Kitu ya pili, tuko nafanya ma grande manifestation. Tunaorganize manifestation fasi yote Congo na particulièrement hapa kwetu Bukivu. Tunamobilize batu yote kuangalia namna gani ya kuchasser une fois pour toutes i MONUSCO inyenisha tusumbua. Communauté zote, tribus zote zimejirenir ensemble. Zote, je dis bien. Hakukuwa seme kuona bahawa, Mais tunaona wale Banyarwanda, c'est-à-dire wale Watusi. À chaque fois, lorsque nous devons nous manifester contre Kagame, abo hawaonaki. Banatokaka, banajifichika wanakuwa pembeni. Mais wakati kunakuwa bitu binakuwa à l'encontre, contre ile communauté ya wale Watusi, oh, vous nous traitez de M23, oh, mais lorsque nous devons réagir ensemble, tous les Congolais ensemble, tous les Kivusiens ensemble, pour une cause, inatuvamia sana.
Là, on ne vous voit pas. Mais quand il faut qu'on fasse ma déclaration pour se victimiser, là, on vous voit tout de suite comme écran, ma télévision et consort. Apa manifestation ce qu'on contre la MONUSCO, hamonekane, hamupendi kuonekana, na munajifichika complètement. Tout simplement, c'est-à-dire que wakati watu wanasemaka que vous êtes les M23, musikuwe na munakatala. Parce que hatuonaka hata siku moja. Munafanya manifestation contre Kagame. Hatuonaka hata siku moja. Siku mutafanya ile manifestation contre Kagame, contre Museveni, pale tutaya kama muko wa Congolais ça veut mnasemaka non, nous sommes les Congolais comme tout le monde et que voilà, banakuka nje wanatuonea, oh nous sommes arrivés je ne sais pas, naanza créer ma date moya. Mais lorsque nous devons manifester contre la MONUSCO, contre le Rwanda, contre ma agression zote zinazopitika, contre le M23, pale hamonekana ke munajifichika. Ça veut dire quoi, tout simplement? La MONUSCO, c'est comme tu n'as pas manifestation à pas. Hamonekane tout simplement parce que MONUSCO ko nyuma yenu, MONUSCO na basaidiaka kubitu mingi mingi, kubitu mingi mingi, kubitu mingi mingi. Et là, nous, quand nous devons déclarer des choses comme ça, Michel Bwami anagabula. Haiko kugabula parce que mimi nasema kweli. Mimi niko msema kweli na ndendelea kusema kweli. Je suis un leader révolutionnaire. À un certain moment, je pense qu'il a fallu kukata langage diplomatique na kusema kweli. Nasikia. Donc, tu n'as pas encore une fois bien Batusi. Communauté à Batusi, si réellement vous êtes des Congolais, ça veut dire que vous participez à venir à Congolais comme un événement, comme une activité patriotique, tout simplement. Mais à tout bonaki. Donc, il y a tout comme un jinga, tout comme tu as qui n'a pas sans ça, Michel Bouane. Voilà. Ubwo rero abagize ubwoko bwose bwo muri Kongo niba koko ari abakongomani bahamagariwe kwifatanya n'abandi bose maze bakakora manifestation hamwe n'abandi. Nguko ngayo ubwo bon attendeur salut. Reka tugaruke gatoya mu Rwanda ibintu biracyacika, inzara irishe, ariko bari gukomeza gucumbikira aba MONUSCO. Haba hihishemo iki? Noneho abakongomani ko bamaze kubimenya ko aba MONUSCO bari ku base arrière ari mu Rwanda, umunsi abakongomani bazajya gushaka abo bantu bari kwihisha mu Rwanda kugira ngo bakomeze batere Kongo, bakomeze bayibe, bakomeze bice abakongomani b'abaturage kandi ntacyo babatwaye kubera ko bari kujya gusaba uburenganzira bwabo bw'uko abo bantu babavira mu gihugu. Abakongomani nibajya gushaka abo bantu bari kwihisha aho ngaho bakahava babateye, dore havuyeyo M23 iri kuva mu Rwanda no muri Uganda. None uyu munsi MONUSCO nayo niho igiye kwihisha. Erega u Rwanda rwabaye indiri yo kwangiza Kongo. Bazongera abakongomani nibajya kwishakira abo bantu babica babahemukira, bazongera bavuge ngo ni FDLR yateye mu Rwanda. Dore nguko rero ngayo uko ibintu bimeze, ukuntu bimeze muri Kongo, uko ibintu bimeze siritu muri Nord Kivu, ariko ni Kinshasa kubera abantu bapfuye benshi ejo mu gace k'ubwoko bitwa Lenande batuye muri Kinshasa bakoze manifestation barimo kwihanangiriza ko batazarekura, batazahagarika bariya MONUSCO itavuye hariya hantu, ikava muri Nord Kivu yose, ikava muri Kongo yose, maze bagashyingura ababo nyuma y'uko MONUSCO imaze kuhava. Rero nizere ko abaturage ntago bazigera bahagarika, byo ndabizi neza, bari kubivuga rwose. Ababyeyi bari guteka ku manywa nimugoroba bakagaburira abantu bose baje muri manifestation, bose bagasangira, barangiza bagakomeza imyigaragambyo, bazahagarika ari uko bavuyeho. Abaturage bo muri Kongo rero nkomeje kubabwira nti nimukomere, noneho n'abanyarwanda murebereho, mwirirwa muvuga ngo abakongomani nta kigenda, murabona ko muri Kongo bagize icyo bashobora no mu Rwanda. Ubu ngubu namwe murashaka izindi mpamvu zo kuvuga ngo twebwe ntabwo byashoboka, ngo umuntu wacu ni umwicanyi. Ngaho niba koko bidashoboka, tuzaba tureba niba ibyo muri gukora byo gukomeza guceceka, byo gukomeza kuba bakabyinira mbetezi, niba ari byo bizabatuma mugira
amahoro arambye, nduzi ko nta mahoro nyine buriya muzakomeza mwicwe n'inzara, mwicwe na bwaki, mukomeze mu b'ibitambo, bakomeze babashimute, bakomeze babice, bakomeze babakeneshe, nibyo wenda hari mwahisemo. Ndewe rero nibaza ko nimba bishoboka muri Kongo no mu Rwanda birashoboka. Ubwo mukomere message n'abandi bayumvise iyo nashakaga guha abo bandi badashaka kwifatanya n'abandi, nyaboneka mwavukiye muri Kongo, mukurira muri Kongo, bamwe muri mwe bari gutera Kongo bashaka kwiyenza ku bakongomani, abandi mwikundira amahoro, mukomeze mugaragaze rwose ko mwifuza kuba abakongomani nk'abandi bose, hanyuma mubafashe guhashya abo bagome babica. Murakoze, murakarama. Reka twongere twumve Byumva Uhore uvuga ko ntago bigomba amafaranga, ntago bigombera amashuri, ntago bigombera, byose bisaba imbaraga wiyumvamo muri wowe kugira ngo uhaguruke. Hanyuma ubwo se bariya bakongomani bafite amafaranga angahe, bafite amashuri angahe ko ari abaturage rwose? No mu Rwanda rero birashoboka. Bakongomani twikize se kibi, bamwe mu bazungu, politike y'abazungu iza kuduhohotera, ikatwiba, ikatwica, maze n'abanyarwanda tuzabonereho rwose, twumve ko natwe iwacu bishoboka. Uvuga neza bikunanye, umvira bakuru bigoye, wicisha bugufi ukagira umurava, ukabintwara ukanga umugayo. Bibarize, bibarize, ko bitagombera amashuri, ibinagomba amafaranga, ibinazuzuguza bigize, bibarize bibananitse iki?